Evo nas u drugoj epizodi Food Drafta. Idemo brzo sve da uradimo. Mislim, prvo sam trebao da kažem. I čao ljudi, ovo nam srpski gameplay. Dobrodošli u drugu epizodu Food Drafta. Idemo, udarit ćemo ovog puta 4-3-3. Da, čekaj. Daj, ja i Martineza. Daj mi jedno Mesija. Ajde, neka ovdje bude Javi Martinez. Kako bre nisam dobio Messi, ajde. Nek tu bude ona. I evo ga, opa, Higuain. Opa, Neymar. Sada ovdje neka bude, Paul Pogba. Ajde. Neka tu bude Alex Takšira. Ne znam da sam dobro izgovorio. Ovdje neka bude Andre. I levi back idemo. Kolašinac. Za štopera Josep Matip. I desni back neka bude Dario Srna. Golman Samir Handanović. Idemo da izaberemo klupu. Idemo Ibrahimović, Hiro Ibrahimović, yes. Opa, evo ga Benzema. Neka ovdje bude Diego Din. Samo da izmenimo Josep Matipa. Ovdje Coutinho. Opa, Lewandowski. Ajde. Thiago Silva 90. Idemo. Da je ubacimo umjesto Martineza. Ajde. Team of the Year Marcelo. Idemo. Ajde, daj Messi. John Terry. Evo ga Boateng. Ajde. Ništa, Jan Oblak. Ajde. Stefan Rufler. I imamo posljednjeg igrača. Ne da gledam. Molim te, neka bude... Ne... Niklas Niklu. Ako se tako izgovara. Dobro, to je to. Idemo sad, čekaj, malo. Lajkice, tako. I sad tako, save squad. YouTube 1. I to je to ljudi što se tiče ove epizode. Vidimo se do sljedeće epizode.